Okay-ke sanibona, niyaphila, ngiyaphila nami. Awulungi Stallone nje ubani mazi umculo ongadumile. Sacela ngenzele i-favour la. Mawukuthi ubona le video le noma uthi uvula le ifoni yakho ubona le video le, sacela ukuthi khona lo mjida lo onokwenza amavidiyo lapha esitshengisa ukuthi ibhanoyi driver kanjani, bla 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 lo mjida. Senginombuka nje amavidiyo akho manje sengikhohlwe igama lakho ukuthi ubani. Le nto bengizoyenza nje iqonde kuwe. Manje ngicela uma ubona le video le ningibuzele yena lokhu ukuthi ngibuze ukuthi. Ngifuna ngibuzele lapho ukuthi ibhanoyi uma lindiza phezulu uma lisuka lapha phansi, angithi lifike lisuke lapha phansi ibhanoyi ngendlela asho ngayo ukuthi lifike lisuke lapha phansi linyuke liye phezulu. Uma selifika lapha phezulu lifike bese liyaqonda-ke lese liyahamba-ke until lize liyofika lapho eliya khona. Xa ningibuzela yena ukuthi ngoba esikoleni safundiswa ukuthi umhlaba u-round, ukuthi uma ibhanoyi selisukile-ke lapha phansi landiza la phezulu, lapha phezulu mase lifike kwi-level la ondiza khona amabhanoyi, kukhona yini lapha elihamba hambe lijike khona noma li-approach-e ukuthi umhlaba u-round kanjani na? Ngizokwenza nje isibonelo ngoba phela angazi ngizothini. Lu-right impela ngoba umuntu umZulu akusiwo ososayensi laba basemafonini abazosho bazokhuluma amagama esiNgisi amakhulu esingawezwa. Kodwa into engishoyo sengisholo ukuthi ningibuzele ngizokwenza isibonelo nganayo into yami o-round, uyayibona? Nansi into yami o-round, umhlaba lo u-round. Angeke ngithi ibhanoyi lisuka ngapha, yabo. Liyasuka-ke ibhanoyi nali ikhanda lana nawami la lapho payana nami. Seliyasuka-ke ibhanoyi seliyandiza selifikile la. Mase selifika lapha ibhanoyi sithele uzophuma. Awuthula umsindo. Mase selifikile ibhanoyi-ke okay. Nali ibhanoyi seliyandiza-ke nali selila selifikile kwi-level la ohamba amabhanoyi khona. Semele liqhubeke liye lapha eliya khona. Angeke ngithi lize la ku-number 10 lize nje la, okay. Sinali-ke ibhanoyi selilana-ke seliyahamba-ke njengamanje. Umbuzo wami uthi kuyenzeka ukuthi ibhanoyi malisandiza straight lijike kanje, yabo? Lijike since lindiza phezulu ngoba mawuthi lindiza straight lize liyofika la lifika khona lizoduka, lizoduka, yabo? Lizoshiya umhlaba ngoba yayibona lento le mayihamba straight izohamba ushiye umhlaba, uyayibona lento leyo? So umbuzo wami engibuzayo ukuthi uma ibhanoyi selilapha phezulu kukhona yini lapha elihamba hambe khona lijike lishone phansi la-approach ukuthi umhlaba u-round lingaze liduke phela ngoba malisuka la emhlabeni liza la i-distance ela njengala ikhona izohamba ihambe mase lishiya umhlaba izo-increase lizoduka nalo ibhanoyi singalazi ukuthi ishonephi. Manje ngifuna ukuthi angiphendule lapho-ke lo mfowethu lo drive ibhanoyi achazele kahle ukuthi ibhanoyi since safundiswe ey'koleni ukuthi umhlaba u-round, uma ibhanoyi selifike la ondiza khona amabhanoyi phezulu, ngabe selihamba liya khona, ngabe kukhona yini lapha okuhamba khona approach ukuthi umhlaba u-round kanjani na? Nayi lento ngiyenza iba isibonelo, nali ibhanoyi lihamba straight, uyabona ukuthi umhlaba seliyawushiya manje. Ikhona yini lento leyo yokuthi ibhanoyi lehle kancane lithi ukuphuka kancane lokhu lehla kancane lize liyofika la khona, noma lisuka la elisuka khona lihambe straight lize lifike la lifika khona. Umbuzo wami lapho sacela ningibuzeleke le nkabe eshaya amavidiyo sichazela ngamabhanoyi ukuthi into ekanjeni iyenzekani. Sengikhathele ukuphikisana nabantu siphikisane ngoba abanye bathi umhlaba u-round njengoba safundiswa esikoleni ukuthi umhlaba u-round, okay. Bese bathi umhlaba u-flat. Lokho engikubonayo nami engazathi umhlaba u-flat, angisho ukuthini. Awusiphendule mfoka baba usilamulela ukuthi ibhanoyi liyayenzani lento leyo engiyibuzayo ukuthi liyayenzani lento leyo. Awuphendule isiZulu asitolika bakithi. Mawubone le video lecela ukuthi uyindlulisele kuye loya mjida loya. Ngiyakhohlwa igama lakhe angisazi ukuthi ubani. Kodwa nje cela ukuthi nimsherele le video le angizi ukuthi ngithini asilamulele bakithi. Dali lokhu ikhombana yebo isiZulu asitoliwa bakithi.